Echine chitimbira hakasharra akaruku gitangata na kibira omutawuni kanso yachegegwa abarokore senguteje no bagirangwe chinechi chikatandika kwetimba meza ashatu agahingwire nguko nkabebe mbeze tubafayo kurikiro motokani ferere zindi zitere injini nturara hanu abandi tutyakora ku muhanda motoka ziraraga hano burikiro habwe kine kinyakoroho zihimbire mcholi zihimbire toke zihimbire muhogo abasubuzi baferirwe ibintu byabo bingi muno enguteje nemanywa nka Liberation Road kandi nerebererwa Ministry y'Ebyentambura bitu government etwire niraganisa kugitera koransi abaturano bagirangwe byo bushubuza hagati ya Chegegwa na Kibare becyumbagira habwe kineki urubuto rwa hano hanguga rubihire mu rugenda habuye akuba singe njiregwa na habiha kandi urutindo rwa hano pipe zikatika buzayatikire cya leta motoka buzikwijya ziri makurabaho nizidikira okudikira kwazo nziraraho embwe kwijya rugamanira byendi esabira kubeho leta yakwata motoka ende ziraraho exemere korwa hano ntihaburaho pipe just kuleta pipe bakasesa maramu orubudo ntirekera abavugi ba motoka nibagirangwa abakozi ba district ya Chegegwa echine cyo baciyendwire mu business ngo habo kuba motoka kwera kushaya bareta gureda bagihamba biho sente ziri hagati y'emitwaro 30 na 40 asaziru greda ne takuja kushika motoka kandi ari ya government ngani etwara sente nicyo kisinga kuturu kikacho kuteraho pipe nibajane batuyaho sente niko nibatushika mitwara asatu wana motoka y'ukurure embera je twitamu yo nsebo joraba ekubole no libi baje kamama yijate wali pampu twashirira umunyeshengero wa Chaka Central Honorable Tom Bright Amoti kandi yatugirango yahereze kutera reporter o Ministry y'Ebyentambura kandi minister yandaganiza nti najya kuragira team kuruga Fort Patrol kujunanizibwaho kujya kora good maintenance bijya barukole hatsa zinu rugendire kimo ha state yo kurangu na matoka nziraraho kimo atwariza ntaro ibirole bingi bireireho urugundo rusisikaire ekina kingi muno maze kutera commission on Ministry of Works this morning ni musoborora urugundo kokururi yangama nagenda kumpereza in charge wa region yona kurangu urugundo rwa fix gasha kwa Ferupo Murangera.